Transfagarašan, here we come! Ljubitelji palčkov! A veš, koliko jih je? 34, 35, 36, 37, 38. 55. Kar dosti dela za sam 2 sneguljčice. Hey, beautiful. A si doskrat tukaj? Ne na cesto, hej! A veš, kaj čakaš, da bi rad naredil na tako dobro fotko s dosti hudim avtom pa takim vrhunskim ozadjem? Pa ne dočakaš, da bi se vsi umaknili. Congratulations! Congratulations! Okej. Transfagarašan, thumbs up. A vidiš tega črčka? Sploh nima besed. Me ni treba kaj dosti prepričevati, da je tale cesta res fucking awesome. Glej ga gamsa. Včeraj so ženske peljale, danes so pa cesto spucale. Yes? No? Maybe? Koliko pa luščice? Če sva že našla sneg, potem se nama edino logično zdi, da vidva, kdo lahko vrže kje podle. 143,7. Tada! Lej jih prijatelje, novinar Saša, pastir Marjan, pa kuža Bobby. Marjan, salut! Bobby, salut, Bobby! Hey, how you doing? Kaj je to, sem jaz oni pravalci, ali kaj? What? Hi. There you go, you're welcome.